Sampai lo deh makan kuno roti. Jotono lamsuko sikra library channel sikano sarne northini video ni thumbnail title intro no ki bujen man kana joto update ka hamke semana bage pula tulas kam ke nadi jotono kam ke buje manai China aro tini kasih video sok pemain korsa beri bunyi sela eba besar bitongge manjaki kami lukuwe marki buzak suka black and lashima shingsa tewana ma shingsa ama hai Kokborok agini simi jeng barbar kok sanyo payo bunyi bihik bunyi besar ta tongdi ta sadi olo manjaki hotel lashima kotor mana shihrenyo barbar sanyo payo hai penate jam sajenai Bakpar chitide shamanino srapsa sak tongthoni bage tonglai che manjagi tabu lachim kotoro manlai tongmani nukjaka nor display khorsa bernyo nugin man kana e bernyo boni chela eba besabe lajak salo tonglai manjakpu bini tomung wasya wani agini se boni besabe tongai chapo amni tartinyo lajak saloke nukuni borok bai dadak shitake manjama bisingte markin buzak suka e bre te baire bahno khaire jaka nor hankai e mangpeli kisa naineti Tunggu di sana aja. Duri hus deh. Kamu aja nasi tuh di bakso itu sekarang gua punya sungsanan harus tuh kayaknya dong no. Duri. Salah. Siapa mau tuh makan ada? Si lo pakai di. Sama lo roti pe, sama lo roti. Sama lo roti makan kuno roti. Lama si patah pakai. Bukan si rasi di. Si rasi di. Bukan si rasi di. Karena kamu kairan makan tuh kamu naik jak. Dunia baru Facebook, YouTube kok sedaya dia mah hanya. Berni tomu hamia angge berno kotulai bolai mani to jeng nokha khnai mamangka piaba o berni logi tong nai chela amangki kahamdang khana kobi kokle chelabo bakpar bihya lupsano noko bihik toma olo bom dekhe alka beri ketalo hamjagi thuje tongman ba chini moteke berno simi sinal phalto hne bolai viral khemi chayaklayo lokyo manchane chela bakpar no bahno bui togi viral khaila chim kotor rina nangu viral khane kaba je tonglai manchane chelabai berino khorok ninyo no romui togi bui viral khadi khorsan jem viral khamani amo single chajigya abdi tomung shitra tonglai chai manchama jaga hamya sanake dujono sawoi dujono no viral khanya nangu amono kaham because chelabo bihya bakpar batroma je sei hake motok jama bagino alka burikatalo rethare o burikatalbe tonglai chai tabu manjuk tongkhana bla a bagichin bakakte hamya hankai je tonglai manchane chelabai burino hamya hinjago khorsan chimi jeng masra perani thangya okay phari sendau chine alka next topic next update bakago Laithane salo MLA Ranjit terma khorsa boro action nana bagi yapri shamani nukjaka da hinjane awaki tom kirimani da kalakya bujimanliya tange hinka display khorsa salano nukun man kana bini mong Facebook o Devid tiprasa hane sejak nuka hinka tabu tabang hinmale MLA Ranjit terma saka mangpulio nukjane sagno Devid tiprasa hane goishu buni Facebook post hamya comment rinai bini dosta comment no collection khalakya ani Facebook post hamya shitra comment khlaima rajatei Tamo kerak yapiri Romi mano omno ceri na tongo ani advocate rok polis ni na chonai rokno bo ceri na nya bagi rihorsaka lokoroni thani ani kaise koimu unka I mangpli nukjana ni tebo detail kebo saimani tongke kisa share khaledi hambai Nor joto hinke kahamke nugune man kana MLA Ranjit terma tam kok saka e chela David hinjane MLA Ranjit terma ni joto Facebook puso hamya ebake comment shitra ro khaipu amni tartine dosta comment screenshot nawoi MLA Ranjit ni advocate ok tabu action nana bagino natungu te police in national rono bahno e chelan photo ro horsapo Detail karoi mungsa action nana bagai MLA Ranjit terma ni bekhake direct chiguna short ke sana thake David tiprasa mungai MLA Ranjit terma na hamya comment khlaima darte MLA Ranjit terma ni advocate action nana najak amang hai kokta phiaba David tiprasa bom dikhe comment khaima darte MLA Ranjit terma phatchake action nana nakena o kono tabu kepama lukurok saimana musung sangino MLA Ranjit terma comment khai sangai tomani bahno nuksaka a comment rok nka norbo display kahamke naine di Puliano sing takuk sukes terman komeno ka bosaka wansaro kebama nini posto hamya komen kaimano ke sar nang yapiri nahariada amongka je tiprasano simi hamya khalei ta manai ba buni borogo nono hamya hanino kebama komen ka tung buni bagai bahno yapiri naharke hamlai hini samani kokte je takuk sukes ne okogni meaning kheba
Next comment jeung nukjao ka takuk Robindro derma saka nengke sak no borok kaham hinmani sibile hayada political leader hinke hinjangnai no oro tai tamo kok tongba je takuk Robindro kok ni mote ke to political leader ke to rasinti khai tongba kaham sajane hamiyo sajane hinmani kok ta bini kok ni je mote sana thang ke to Next comment bukuk larima derma bos hajau ka Mr. Ranjit derma botam hone comment khalakya abono bo phunukdi lukono phunugi manya ke lukorok ereng no putu saya mane je bukuk lariman kokeng ka bono no tam hone hamya comment khakya ning tanga se bono action ana kok saka jeta kubune phunukdi haino kok besimi sawi dong khake lukorok nin kono phacha putu sakle bisa sanglani sakata inga tawuk je chini MLA Ranjit derma chini sar Ranjit derma biskang saljorawo Icela David mani tamuni comment khakya bom hai kok chitra saka pura phununo amo chini saron jino seman chinai Next comment junuka takuk James derma bosaka khoroksa MLA engge obahai chikon matter sokno tei reaction dia tongkeno janai social media oba hazar rokomni borok tongu baksawa kaham sanai baksawa hamya sanai neng abahai rokno nai kol paikilak aboba Facebook ni comment se Aw bin ko bo thik no jeta chini takuk James samani bo social media ka oro kahamo sanai hamyo sanai bangne no te bo khorsa leader ung tongka MLA tongka to ama hairone ignore khlai tomakano kaham honi cheng wan suguta chini next comment manila derma bo sajauka bin comment tamo nukhai chanai te fake ID da ung tongka mane khai je comment khaine bo fake ID da ung tongka hani saman kota hano display mukhang face mukhang photo phungi to kewara phacha hamya sa to semanya abagai bokai omo fake ID dang tongka buni photo baje thangi tongka hane sengkata je chini takuk Maniklal Dewarma chini next comment engka babul derma bosaka neng buni bage kok hamya samake nonoke sabo sanaisya mane takuk babul ko ni modekai neng bo buni hamya kok sablasa nonoke tam khane himane kokta neng se buibai hinjagi ma eke nengke bagi buni saka omo hai koksi And take is next comment ka also derma bosaka mukhang sinala bini bodo engineer ni mukhang bini outfit nala bolong bisini borkhai ingi tongu mane boke je comment shitra khane je dosa comment shitra khane David mani bono sakata boba bolong bisini borkhai ingi tong mule boba ki engineer ingi tonai ba ama ki sakata koron gari bani tew kebama luku eba kebama tiprasa luku no chini MLA Ranjit derma no kaham hamya post khai tomani bhani jeng nugu tongu wan susane kole amono khoroksa tiprasa ni MLA Ranjit derma botangi bini te khoroksa tiprasa je lukuno kesrina nakya tangi action nahra nakya oro wan suthai plan wana masingsa te je comment shitra khane David mani botamo hone comment khagya bo bomti kok shitra sama darte chini sar MLA Ranjit derma joli jakhana amoban jeng wan suthai tongu tomang samon theke phacha to joli yana inge je comment shitra bomti ke khaiman darte chini sar MLA Ranjit derma joli jakha jeng amo semake black and hamne hine khabisingo wan suta tefon taw chini sar Ranjit a comment no phuda phununo eba phunukolak amo jeng joran kok sasinai haikwa sar Ranjit no amo joto seman sinai Tabuk social media chini tiprasa post ni okra sakra eba leader sun bukri te kaisa update haika wana machinsa kok onkori family bo nukjaka amongka ST certificate cancel khanya ni kok sai tongka te ST facility ba mangla ni sai tong nukjaka tan bagi ke dormo religion amnur koinu khanaka dormo selakya religion selakya ke neng ang je tau tiprasa ni ST facility nahar tomani amo certificate cancel angsine hinyo press meet khai sai tomani nukjaka phiaba amo bahaki cancel angne eba tangi cancel angne hingke jodi pulawo hindu dormo khlai tongkha ke olo krisana habui thangka ke a borokni ST certificate cancel angnai ST facility te manliya ama hake sabakya Belakin wana machinsa te muni kotokama kabyong tongka tabuk neng phono ang phono ta hindu dormo khai tongka khana krisana habui thanga ke ang te ST facility malia ST certificate cancel na bekago thang tongu ama hanya borin cheta naharmong je bor demand khek to mani phiaba jeng borni kobama kok satino amsik chotono point kheti sai chana thangya suto kasi kono sanai thingno ST certificate cancel khanani ST facility norna hani bor khorang tisaka ba kisa kaham samgo tepa kaham belakin ham kongta jini kobama tiprasa buni bosong buni jar ka jeke nokong khawai bosa position amai hai tong thoksa to keno ST facility na hari tong ama hai boron se ST certificate cancel khanani ST facility norna bagi khorang tisake belakin hamnai boro tamo religion tam dormono tiba tabuka ma ke tui tong so khaba ari hindu pono khaitung muslim pono khaitung christian pono khaitung Jasa pano jotono jan ja hamjama jangjama khai tong thuta amoni to kono problem angna ko kya
So chini tera pai tolte mena shon nor le amano te tam sana so nor ni wan suma kon ba ya comment ke sana ta pokti